Saifo manuel nei koe Lua Samoa e usi mai whaafonga o le whaopoponga o tala i VAIFANUA lau Samoa Entertainment TV mai a pia. Ua toi tolo ai nei le mta upatau whaamsinonga o palo tala i tumalo whale alili tasi i le aso tofi o le vai osa nei. Ina ole aini mōli mau vanga nai le mōli mau e to atasi le fionga tri loma na tali ane le sunga a le whangatele a le ma. Ai oisi uma mōli mau e sili e luas furu le i o ane i le tai au le sunga fua na fi valo te sema ina ua vala au. Au mua i sanya la meko. Au mua i sanya la meko. Nea pangatele a lema. Nea pangatele a lema. A motu le tia seu. A lili nofo vaenga. Pamativa pita tau. Pamativa pita tau. Julieta elu talapitanga. Julieta elu talapitanga. Peta e oina toi tolo mai le tai awa nafi mo le lua i le awauli. Ai o fōlinga lava nana iai e na o le tasi lava le mōli mau le ana taliane. O le mta upu le na vala au i lumo le fionga le whamsino sili Justice Piresima Justice Clark. O le mta upu le ntal sanga umaitu whamsino e toe wha awi i tua la tal sanga. E pei o le talo sanga atu i loma wha sanga ilona whaipule filfilia. Whapena fo ina finangalo le whaipule ia toi lupe wha awi i tua lana ia fo i talo sanga tali wha sanga i le matai o lona i tu malo. Ina ia tausia le file mu i le i tu malo msa whapena fo ina talo sanga matai o le nuue lango le toe wha awi i tua o le talo sanga atu i loma mo le nofo file mu. Vanga na i le talo sanga le HRPP len whapi ia tu maangi ai le sela wafe TALA. O tua ia na ave le whaipule i atu i loma i ave i tua lana tangi. Ma muli mai ai i tua le whai ungal whaamsinonga i le talia le talo sanga whaawi i tua atu i loma. Peita ile umaane o le whaalua o na wala au i le aso na nafi i le aso ngafua e na o le tasi le moli mau na tali atu. Wa watoi nei le awa noa le whaamsinonga i lo ia. E watoi ni ala tau whaamtalanga tustusia whaatau. I le tua ingol sila wafe TALA. O le whaalawela veo moli mau. Ma le leo o ane o moli mau le whaamsinonga. Le stofio vai as nei toe vala wailim ta upu le whaamsinonga o palota. Whaatau i le manatu le whaamsinonga i whaase e atu le mta upu i le official lawyer sili mo mōlianga pe atu sai. O whamawina le so valu o te se mana nafi lua o lua lima maaso ta ua i le whaamsinonga o whanuma sua wha Samoa. Ina ua tatala alo i ai nei le amata lia o ta walumanga o le whaamsinonga o talo sanga o whanua masuafa. E pei ona mōli mawina mai el whaamtalanga whalawa i tele mtanga luenga o whaamsinonga. Le whaatino ai o lela asanga mai le ofisa o whaamsinonga o whanuma suafa i tua CV savai. I le saunoanga whaapitoa le fiongal minister o whaamsinonga le to whaafesola i apulu tusi upu tuinga mala. O le talaina alo i o le whaamsinonga o talo sanga o whanuma suafa i le asona na fileu ave ai le nei aso ose aso whaamau whaailonga ina mai ose tai au fau mo le whaamasinonga o whanuma suafa a Samoa. Peitai, na sauno le fionga le pristene le whaamsinonga o whanua masuafa sa ia ta uai. Wa leva o na yeima ta upu mōle nei whaamsinonga ina ua pāsi al tūlafono ia te se malu o lua o. Ai peitai o tūlanga wha le tonu ma le mautonu o le nei tūlafono sa le ema whai ai o na tango fia ta upu. Mai o lea wha ato ama whai o na whaatino. Ina ua mai ai o na toe whaile teu teu ngai le nei tūlafono e pe o na pāsia. E le pāle mene ia Februari lua o lua lima. Ua sili atu ma le se laumata upu le ua mai au na whaaulu mai i le whaamsinonga ma ua amatai le asona nafion whaangasolo tawulmanga a le whaamasinonga. Ua ola sala a isi matai eto alua le ana sa sala whaatasi ma le fionga mangele se kati i vai savai vai aso o tuanai peitai. I le tali mai al tātou pa angana fasilingia. I le vai asona i le mafua anga o le toe whaasala e le nuu. O le lātou matai le ana taitai whono le whono whaavaya le tu malo. E ui wa uma le whaai unga le whaamsinonga palota. Mai sali i whaamao ni ai le whaao ngā ina o tupe le whono whaavai e le taitai whono mō i a lava. Peitai. Ta ua le tātou paanga o salana to tongi umalava i matai e to alua ma le matai sa umia le tōwhinga whaipule talua i o le tu malo. E au fiai o lana sala e sa fulua TALA na tongi atu le taitai whono o le whono whaavai a le tu malo. O loo whaanga solo ai whaatalanoanga o tālo sanga mo awanoa whai ngā ruenga e 5 a whono whaavai e ese mai le taitai whono. O loo hanga waa iai, matai sa tau wā i le palo talua o lua 5.
Ele imaua se malolonga talu mai na nafi malpo atua na po a matua. Ya one vi ma Stefano fastouta. Talu le nofo popo leilo la alo le tamaitai o Maria po Mary Jane Stefano. O le tae ona nafi na o ane ai matua i e whatau nuufufuanga le ainga ai nofo na o Mary le fale fastouta peitai. E toe fo i atu le tama po le se fulu sultasi le tae o le isaisi. E na moni ma watu e ainga i ta whaala sava ai el savaliane le awala le tae au. Peitai e po ni lava le songa fua. Ele i toe fo i atu le fale mata ua e lona tina. E na ole to lua lana whanau o le teine ma le tama ai o Mariela i titi whatu a o manelo na whaau unga. Peitai o leo o mai o matua le ofisa o le Radio Polynesia mo se whamtalanga po se sosoani i le tausa ili ina o la fine. O le telefoni, fitu fitu tolu, lima tolu onono, po le fitu lua lua, fitu fitu lima lima e vala awatu, so ta i atuai o ne vii i fasi to uta. O le umane o le sulu fa i mai il tatu ofisa ma fautua inai, e o atu i le ofisa o leo leo, mo le fa mawina fa altu la fono o le lamta upulitai au le so. Tala fa apopo na ua manu malo ai chai o petaya ilana fus angal fa ungol vai aso matuma wai lava le fusi. Le IPF mo le Ring Magazine Cruiserweight Titles Maya Sinkara Stan. Ose manu malo fo ile na ile silia le 50 na fans o ito tonu o le Campus of Hope ito na imato. Sapati pati ai e whanau masami le manu malo o le lato tapua inga ina ua whaitautau sanga o Asia la vai le alo sta alo Samoa. Le loto au whanau na whaina soifua mai sawa ngamatau sia le Campus of Hope ito na imato. Mamana tua malawai whanau ilana ata i le teimi o lato maftanga pe au mai i Samoa. Sanga wha malo se awai pea lava le alo Samoa o se wha ata inga mo whanau o le loto a. E mana tua lava e tamaiti a lato whainga TALA o lana wha malo si au mo lato male whautuanga lava ia tali tonu e iai o lato wao ngā tāua ai maise lava. O le mafua anga o le toe whaafo wina o le malosi male mafutanga o lato maua i le Campus of Hope. O whaamawina whaapitoa ai e whanau nei le manu malo ua ia maua mō lātou uma na awhia i sawa ngamatausi i tutonu au pā le Campus of Hope. Ua o se tali mō lātou au whianga iai ma le se fulu ono aso ngā ruenga whaatino e te te atuai i sawa ngai Samoa. Ua lātou whaamnatua i ala i le novena yafi lea e whaamai ai i le aso se fulu o te sema le aso lulo le vai aso nei.